acho mi sultan abe ni no te Caesar gadangbe oblahi ko oblahi ngawo ninka ba wuji anu kwale ya nyimbo hia mi inshwa nye nshako oblahi ko oblahi dan eja ke mino ma yue na kan be koneho we minche wa akeka to lawyers papa ye manemi gadango nupai lawyer biye brighter kwete ke ikome ato doctors papa uji Dr. Bannerman me ko ba ye me ke ikome ke broadcasting ono nupai uji ne ye jeme Justice Anam me tutala jete me na me chosi ame wona me neho ni people ya ko school down me chosi ame mene oblayin ko oblayin ni ba ani meni wo for won chosi amelo won kwa amelo ine obe pie nhwa mene bi nhwa amechon shin ka for boys ani bo for he yo no ni ma ko oblayin fe enji ko teshile bi ko ma nhwa mi ko kwa nhwa mi he na mo hin oba na onye hin lo alo ba no che hin alo ni lo na alo budenche ohin oba na keke ji okwa nhwa mi budenche ohin ona anhwa ke bunwie akesa mo shi ne na wonu ani yo chumomo ohin be na me na ochumomo samo dukwe no sa tale do sa twa no shi na fi fo yo enen ke mi ni ke oblayin ko oblayin fa ke wo denche wo twa fashi ni wo we no ni wo sa wo shi bona fini the flash ke pi mo ba bo pion ke tole ba bu ba to no amoko nlakabo de chabo ni abo no ko fi o ani tumo gboyin wo se ka mo bo ba ke lebo dike prison ba bo wa ya no ko ba prison afi enyo o ke ho pure water e gama mi mpo kun anunya yo ise na mo yo hi yo mi pa fai oblayin ko oblayin biji gadan bebi nyaji wo se ko won hia no kamo blofo yo mo ko every nation's most invaluable asset is a youth yo hia no kamo jinye won pa fai bo fia bo ni fole wo boko modern wo ha nyeka kwae ne chikoma nhwe mi diko no hia pe ba na akasi sani budenche oya no ni bo cho bomoni wo se ni okebobra